Mieri itandatu mihituku riria Rahab Sawe atanahirwo na kana ga kairitu ndahiuhire kumenya mwana wake ari na thina o wothe. Na gikeno kinene akiinukia mwana wake mucii no acokire gutungwo ni kimako thutha wa kuona mwana wake agitangika guthii kahinda. Kumwosha nikaona mtoto anaendelea tu kufanya kusukuma yani na hakuna kitu inatoka. Nikajiuliza kwa nini nini ndio mtoto imefanyika. Sasa nikachukua kumuona ndipoza nikapata mtoto amefunga kwenda choo imefungana. Rahab aratwira thutha wa gucokia mwana wake thibitari na agithondekerwo njira ya kioroda-ini yake no arabatara urigitani wa naihenya niguo ahingurwo njira yake ya kioro. Nikaenda Kenyatta Hospital wakamtengeneza. So kumtengeneza ni akatengenezwa vizuri nikarudi nyumbani. So niliambiwa kuna operation mara 3. So ya kwanza amefanyiwa, ya pili bado na ya 3. Mahinda kwa mahinda mwana uyu akoretwo akigumirwo ni mathina matiganite maria maramuguoyohia makiria. Huwa inatoka damu, kitu ikimgusa hivi damu inatoka. Alafu sehemu za siri yake kuna vitu huwa anatoa ni kama imeoza. Sasa hapo ndio ilinistua. Thiko nini hituku Rahab ni ambiriirie kurugira mwana wake irio no aratwira ariona guoya thutha wa kuona mwana wake akigerera ruo ruingi muno riria riothe arabatara guthii kahinda. Mtoto akitaka kususu anasukuma yani mpaka umsimamishe ama yani alia kabisa nja asukume hiyo kususu. Rahab ni nyina wa ciana ingi ithatu uria mukuru ari hindi ararikirie kirathi gia kanana na ginyagia o mothe ndari arahota kuingira kirathi gia form 1 kuona kuma riria thina waingirire mucii uyu ndari ahota kumagara guthii gucaria ciebarua cia o muthenya iria mehokaga kuria na guthomithia ciana. Niliuza kila kitu kwa nyumba na bado niko na bili kwa hospitali sijemaliza na mtoto nataka asaidiwe. Riu ni iketi Ihoya kuri andu a wendi mwega kumuteithiriria niguo kuriha garama ya thibitari mwana wake arigitwo na ungienda kumukinyira no uhuthire thimu namba 0717 487 735. Kwa ihinda ria mieri 6 riu mwana uyu ndari amenya gikeno. Family no riu ikihokati kuri kiama kingiuka gikeno kiao gikinyanire handu-ini ha Kameme TV kuma ituura ria Kamae Kahawa West. Nitagwo Ngina wa Wandiro.